Bamwe bati watuganiriye ku by'amafaranga cyane ndetse utuganira ku bintu byinshi bitandukanye, ariko turashaka uzofate umwanya utuganirire ku kuntu abantu bagakwiye bitwara mu byerekeye ukubaka ingo cyangwa se ukwihutira ukuzana umugore cyangwa se uguteba. Uyu munsi rero nk'uko mwabidusabye nibyo tugiye gushyira mu ngiro. Ubu tuvugana rero mu gihe tugezemwo hari ugutandukana cyangwa se hari inzira zibiri kujya kw'intozi, zimwe ziduga izindi zimanuka. Muri make hari abariko bihutira kuja mu ngo, hakaba n'abariko bazifuza kuzivamwo. Muri make hari urwaruka ruriko ruhatana kugira ngo ruje mu ngo, yaba abifuza kuba abagabo cyangwa se abagore. Hari n'urwaruka cyangwa se abamaze kuba bazubaka bariko barahangana kugira ngo barabe yuko bova bakagira amadivorce bakava muri izo ngo. Ariko kandi icyo utagomba kwibagira nuko kuja kubaka ari ikintu ugikoze babirangiye atamahirwe na matoyi yo kwikosora uba ufise, kuko ntabwo uzosubirana ubusore bwawe cyangwa se ubukumi bwawe. Muri make iyo umaze kubaka urugo nawe wosohoka baravuga ati ujya nta mugabo afise ariko yarasohotse, baravuga bati ujya nawe nta mugore afise ariko yaramwirukanye. Nuko biba byitwa, ntabwo witwa umusore nta n'ubwongera kwitwa inkumi. Niyo mpamvu rero ari byo kwitondera, ariko kandi atanaho wobihunga. Reka maze nkwakire, reka ndagusabe ukande subscribe kugira ngo mubana natwe. Reka kandi ndabashimire mwese mwamaze ukanda subscribe. Imbere yuko rero twinjira mu kiganiro cyacu ido nido, reka duhere kuri aka gakuru. Umugabo umwe yari afise abagenzi, aba bagenzi biwe bose rero bari baramaze kubaka, ariko wewe ntabwo yari bwashinge urugo. Bagenzi be bose rero bari baramaze gushinga urugo. Iyo bari kumwe n'abagenzi be rero bamubwira bati ntabwo dushaka yuko ujya mu irigara ryacu, kandi uri umusore natwe turi abagabo, nubwo twakuranye, nubwo turi abagenzi, bizobera ko tugira irigara hamwe igihe naho uzomaze kwitwa umugabo. Uyu musore rero yumva amajambo y'aba bagabo, aravuga ati nimba bimeze uko rero reka nanje nze ndabikore. Maze abikora. Kubera ico amaze kubikora, abona mu rugo ahuye n'ibibazo byinshi, abona mu rugo umugore amufashe nabi, maze aja kubaza abagenzi ati mbega bagenzi, ibi nivyo mwaduhamagariramwo, nivyo mwaduhutagiza mutubwira ngo ni vyiza, ko mbona amagorwa ambanye menshi? Nabo baramubwira bati ntuko zubakwa, natwe buriya nuko bimeze. Uyu mugabo aravuga ati kumbe iyo menya iza vyabaye, kandi nacyo yarafise cyo guhindura. Ariko kandi no kuba nkubwiye uko ntiwite wumva ngo vuze ngo ntuje ngo mukubaka cyangwa se ngo ureke kuja kubaka ugwawe, kuko navyo birakenewe cyane. Kuzana umugore cyangwa se kugenda mu rugo ni ibintu byiza cyane, ni ikintu cyiza udashobora kugira ikintu na kimwe wakigereranya. Nimba uri umusore rero, nimba atakibazo ufise ukuzana umugore, nta hantu na hamwe uzobisimbira. Imana yaravuze ngo nimurondoke nk'umusenyi wo ku biyaga. Ibatse nawe umusenyi uri kuri Tanganyika, bavuze ngo bawugwize, cyangwa se abantu bose bangane nk'umusenyi uri kuri Tanganyika, umva ko yobara abantu benshi. Nuko Imana yavuze rero, urumva yuko abantu bakikeneye kugwira cyane gose. Nawe rero ntabwo byakunda, cyangwa se nta nubwo waba uri kurakora umugambi cyangwa se icyo Imana yavuze yasezeraniye abantu mu gihe wakwanka kubaka ugwawe. Urumva yuko rero bikenewe ataho uzobisimbira. Ariko icyo tugiye kuganira kuri uyu mwanya, icyo nifuza ko tuganira ko nuko tuganira mbega ese byakabaye bigenda gute? Nivyo kwihutira cyangwa se nivyo kwitondera? Nubwo twumvise ko atawo bisimba, kandi bakaba bavuza abakera bati aho utari budare uhava kare, cyangwa se ugutari busimbe go kubanza. Mbega nawe wabigenza gute? Wacu ubyitamwo inshuti yanje? Imbere yuko uja mu ruzi uramanza ugashiramo ikirenge kimwe, ukaraba neza yuko urwo ruzi rudatibira. Nawe rero imbere yuko uvyihutira, reka umanze humve ikiganiro tuganire. Ese urumva ubyihutiye waba wungutse iki, cyangwa se ubyitondeye waba uhombye iki? Ego birakenewe koko, ariko manza wumve ibi bintu nshaka kubwira. Ese wewe byibuze
urakwije imyaka hoho, nyuma yo kuba ukwije imyaka ese urumva witeguye kuba umugabo? Ntabe ari ugushaka ibyishimo, ukubaka ntabwo ari ibyishimo ubironderwa, ahubwo ni inshingano, ni ibintu utegerezwa. Ariko kandi ugomba kumanza kuraba neza na neza yuko utariko ujyanwa n'agakuku, utari kuvuga ati reka ndabikore kubera ko naka yabikoze, reka ndabikore ko numva abandi bambwira ngo birabera. Oyaye, ni inshingano. Abagabo rero b'iki gihe bafise ibibazo, iyo baganira n'abasore batarubaka bababwira ingene ibintu byo kwitwa umugabo ari ibintu byiza cyane, ingene binezeye, ingene bitaweho n'abagore babo, uburyo mu rugo babitayeho ndetse bavomerwa amazi, ndetse bakavuga uburyo bamwe bakanabesha ngo baranawuhagirwa, abandi ngo baratamikwa, abandi ngo ndetse ibintu byose bashatse bahita babironka nonaho. Ariko kandi ntabwo ari ibyo wagakwiye kumva, kuko abenshi barabesha bakibeshera. Igikenewe ni iki rero? Igikenewe nuko ukwiye kwitonda. Reka misore mbabwiza ukuri, kuko buriya uko byamera kose, nubwo ari ibintu utari busimbe, nubwo abakera bavuze ngo ubwo aho utari burare uhava kare, ngo utari bugusige go kubanza, ariko kandi urakwiye kumanza ukitonda, kuko buriya nubyihutira kenshi bizorangira wicujije. Ese koko ujya ufata umwanya ukibaza impamvu habaho divorce? Ujya ufata impamvu ukibaza hari abazubatse uyu munsi tuvugana bariko bifuza kuzisambura? Niyo mpamvu ukwiye kwitonda rero, ubwa mbere na mbere ukabishyiramo n'Imana kugira ngo uze ubane umufasha mwiza, muzubakana kandi mukubaka rukaguma, cyane cyane ko umufasha mwiza atangwa n'Imana. Abagabo benshi iyo bakaganirira ibyiza babayemwo ntabwo bakubwira ibibi, cyane cyane ko batokubwira ibibi, kuko bavuga ati tumubwira ibibi azohava atinya ntave azana uwo mugore. Ariko kandi bo icyo bakora bakubwira ibyiza bahura nabyo mu kubaka kwabo. Ariko kandi ntabwo ari byiza gusa, kuko nk'uko abakera bavuze ngo nta nyambo ibura agahonzi. Uko byaba bimeze kose rero usanga harimo ibibazo byinshi batakubwira, ndetse ugasanga mbere ibibazo ni nabyo byinshi kuruta ibyiza. Urumva reza nuko twakubwiye ko rero bidasimbwa, ariko ukwiye kubyitondera. Reka umanze wumva aka gakuru kugira ngo utahure uburyo abagabo benshi bameze. Mu kureka kukubwiza ukuri, mu karere kamwe hari hafashe ingeso ikomeye cyane, mbi cyane, yo gufata ku nguvu. Iyi ngeso rero yari ingeso yababaza abantu. Hari umugabo ukiri muto ukerebutse, yababazwa n'ibi byo kwama yumva buri munsi umukobwa wa naka yafashwe ku nguvu n'ibindi. Uno mugabo rero yaje kwigira inama, aravuga ati kugira ngo mpashe aba bantu, kuko yumva ko ari groupe imwe n'imwe ibikora, aravuga ati reka ndabategurire umugambi. Yabikoze gute rero? Yahise agenda yambara neza, yambara nk'umukobwa, maze agenda mu masaha y'akagoroba, maze aca ahantu bikunda kubera, aho bakunda gutegerera. Akiyashitse ntibatebeje, baramufata bihuta bamushyira mu kizu. Bamushyize mu kizu rero ntibari bamenye ko ari umugabo, maze nk'uko bama babigize baja hanze barapangana uburyo bagenda hinjira umwe umwe. Maze ntibatebeje, uwa mbere arinjira. Agezeyo wa mugabo asanga ni mugabo mugenzi we. Wa mugabo aramukubita kubera yavuga ati nka mpimbiri imwe, ni mwebwe mwakomonona abana b'abandi, ni mwebwe muriko murahonya ugwaruka mubakorera ibyo badashaka. Maze aramukubita. Uno mugabo yari akubiswe, agiye gusohoka aribwira ati nimbabwira yuko nasanze ari umugabo nkakubitwa, nzoba ndabakijije nkubitwe ndumwe, kandi icyaha twabikoze twese tukamutegera twese. Ahubwo ahita yibwira umutwe, arasohoka arababwira ati yo, koresha umwanya, ibintu byari byiza cyane, ahubwo mparacerewe n'icyo yakimbanye cishi, reka ukuntu ari mwiza. Maze wa muhungu kumbe inkoni zamubanye nyinshi, arahagarara ngaho. Ubundi arinjira, ageze yarakubitwa, aravuga ati yeyeye, nawe agira nk'uwa mbere, mpaka bose barahera bagenda babwirana ati byari byiza, kumbe byari ibibazo gusa bariko barakubitwa. Nuko rero bigenda. Ariko sinkubwiye ngo ni ibibazo gusa, kuko ni byiza biriyo, ariko ukuguhisha ibibi
baba bameze nk'uyu mugwi umaze kumva. Nuko rero abantu bameze mu bagabo ntibababwiza ukuri, ego hariyo ibyiza nk'uko twamaze kubyumva, ariko ntibyoroha, bisaba ko uba witeguye. Ese uriteguye kuzo kwihanganira ibibazo uzogenda uhura navyo mu rugo? Erega nshuti yanje, numara kwitwa umugabo niwe uzobazwa byose. Umugore wawe azokubwira ibyo akeneye, mama wawe akubwira ibyo akeneye, murumuna wawe akubwira ibyo akeneye, mushikawe akubwira ibyo akeneye, bosi wawe akubwira ibyo akeneye, kandi aho kenshi na kenshi uzosanga ari ibibazo. Niyo mpamvu rero ego ntukwiye kubihunga, ariko ukwiye kumanza ukitegura bihagije, cyane cyane ko umunyabwenge wifuza gutema igiti neza akarisha igipanga cyangwa ikibezi akagikarisha ku rwego rwiza, kugira ngo nawe ariko aratema icyo giti bize kumworohera, nubwo atohita ava ngo agiteme ipanga imwe gikigwe, ariko iyo akarishije igipanga aragitema buhoro buhoro, mugabo biramworohera kurusha uko yajya kugitema atakarisha igipanga. Niyo mpamvu rero nawe ugomba kumanza kwitonda. Zubaka kwishi rero nk'uko twama twabyumvise, kandi n'abantu bafise ubuzima butandukanye, kandi n'abantu bafise amahigwe atandukanye. Reka ndakwifuriza kuzogira amahitamo meza. Nimba hari isengesho ukwiye gusenga, urakwiye gusenga ati Imana uzomuherezo ryiza, uzomuha urugo rwiza. Ese hoho urashoboye kumutunga? Ibikenerwa ni byinshi, uriteguye mu buryo bw'ibikenerwa? Erega mu rugo hakenerwa byinshi. Sinshaka kuzoboma muri babagabo babwirwa ngo erega no muhira narafungura, wanzanye ngaho udashaka yuko nicwa n'inzara, ariko uri kunyema ibyo gufungura. Ese kuri ko wanyiteranije kandi ashoboye kungaburira, erega iyo nari narafungura. Nayo majambo abagabo bamwe bamwe bigo barabwirwa. Niyo mpamvu rero ukwiye kwitonda no kwitegura rero mu mpande zose. Ese hoho uwo ushaka ko mubana uramukunda, canke we waragukunda, canke mwese muriko mwihutira urugo, canke mwakoresheje ya terme? Kuko abahungu benshi mwanumva bavuga ngo abakobwa bakunda mariage, iyo wumvise mariage baraguruka. Nawe wumvise ko abakobwa bakunda mariage, maze uhita ugenda uwo wifuza yuko woshira mu nzu ukimuresha, umwemera yuko muzokora mariage ataranakwemerera ko mukundana, maze kubera yumvise mariage yiyumvira cyane kuri mariage kuruca uko yo kwiyumvira ko uri wewe ko agukunda by'ukuri, maze amaze kwihutira mariage birangira yemeye ko mubana kubera yumvise mariage izo birimo amabibibi n'ibindi, kubera ko bakunda umunezero, muga ntiyiyumvira nyuma, kuko mariage bizomara umunsi umwe. Abantu benshi rero bakora ikosa rikomeye ryo kwiyumvira yuko kubana bihera kuri mariage. Iyo mariage iheze kubana biba biheze, oyaye, ariko si uko bimeze. Nyuma ya mariage niho haba ukubana, hoho mbere ya mariage babyita kwitegurira kubana, ntabwo ari ukubana. Abandi bantu rero, umwe abakurikiye iyo mariage, uwundi akurikiye ibyishimo. Ibi rero ntabwo birenze igihe kinini. Iyo bitevye ni umwaka gusa muba mwamaze guharurukana, ibyo mwihutira biba byamaze kurangira, habasigaye ko mwubaka rero. Ese murafise inkingi muzo kubakira ko nyuma y'uwo mwaka mumaze guharurukana? Uzoraba abantu babana abeshi nyuma y'umwaka batangura gushwana, batangura kwankana. Impamvu ni iki? Nuko umwe wese yagiye yihutira mariage, wundi akihutira ibyishimo, maze ugasanga bamaze kugera mu rugo ntibazi yuko nyuma y'ibyo byishimo hazokenerwa ibindi bintu byinshi, kandi ari byo bikomeye kurusha ibyo bihutiye, maze bikarangira rero urugo rubananiye kubaka. Nuko bigenda rero. Ariko rero sinkubwiye ngo ubitinye, ahubwo ndakubwiye ngo witegure kugira ngo nubijamwo uzubijemwo neza kandi ufise impamvu zumvikana. Abadusabye rero ko twavuga kuri ibi bintu, reka nibaze ko mumaze kubyumva. Reka kandi nimba nawe ufite icyo bivuga ko utubwire muri commentaire, niba ari ikibazo tuzocishwa muri video izokurikira. Ndabakunda cyane rero, waguteguriye kandi twanagushikiriza ikiganiro bayita L6 Sinde. Reka kandi ndakwibutse ko na Pawulo yavuze ngo kubaka ni byiza, ariko kubireka ni byiza cyane. Aravuga ngo uwo bishobora yomera nkanje. Ntabwo yagumuye abantu, ahubwo yavugishije ukuri, kuko buriya ibyo bita byiza ni byiza, ariko kandi iyo bigezemwo ntubura ibibi.
ni nk'uko rero iyo ugiye kurondera buri kintu cyose nimba ari cyiza inyuma hashobora gukurikira ikibi waba wabiteguye cyangwa se utabiteguye. Reka rero ndagusaba duhure mu bindi biganiro bikurikira. Reka ndakwibutse ko je wagutegura ibiganiro mba nifuza yuko twokwama duhura mu biganiro bya buri munsi, yaba ikingi kweje kuraba ndetse n'ibyo bigiye bije ngaho kuri ekara uhita ubifyonda ko navyo biragukeneye kandi bifise byinshi byakwigisha. Imbe video rero ikubatse uhita ukanda partage n'abandi bayibone.